Major SBSC, the liaison officer, Bunia. Ushirikiano ni muhimu sana kwa forces zetu mbili kupiga adui huyu. Ushirikiano ni kitu muhimu sana. Ni kitu cha kwanza na kwa ushirikiano kama wandugu. Tusipokuwa na ushirikiano adui anatushinda. Kwa kazi ambacho sisi wote tumefanya pamoja. Hiyo imeonyesha kama ni bridge ambayo tumeweka ndani zetu PGF na FARDC. Kumbe tuendelee katika kazi na maendeleo ya nchi yetu mawili. Tunashukuru tena, ulitupokea salama na tutarudi salama. Na tutaendelea kuomba, tuendelee kuwa bega kwa bega, tutumike na collaboration hadi tumalize hii ADF, hii nchi yetu mbili ipate usalama na development. Discussions kwa karatasi ambao tuliwasaini, you all contributed and details kila mtu kuna hii tano ambao kawaida na review operation za kwetu so that we know where we coming from, sasa hivi tuko wapi na tunaendelea wapi. And I think the journey is good. Tuna kuanzia mwezi wa 5, mwezi wa 7, the last review, na leo achievements zimekuwa mengi sana. And the enemy is on the run. By the way, kuanzia kwa sector 1, sector 2, sector 3 na 4, ambayo iko east of Democratic Republic of Congo. We don't have even a single motor in Congo, and that's very important. And hiyo yote inatoka kwenye commanders, sector commanders and the regional commanders. However, kazi bado iko. Kazi ya kwanza ambayo iko muhimu sana kuchunga wananchi. Adui ambao tunapigana naye ni terrorist, na kuna capacity kuua wananchi. Na hiyo ndio tunafanya in areas that we the joint force belong to operative. So namba tumemaliza mkutano leo, tunategemea kama tunarudi kwa operations we shall go full blast kuendelea na kazi yetu. Kwa lero ajje ery'omukago erya FARDC ne UPDF zimaliriza okubaganya ebirowoozo okubadde okumala ennaku 2 okwokulaba engeri operation eno operation Shujja gyegendamu. Buli operation wegenda mu maaso wabaawo okusomoozebwa okupya ate n'emikisa emipya egijja gye tuli okulaba nga tumalawo abalabe bano. Kimaze ennaku 2 nga amagye ag'omukago gakubaganya ebirowoozo era olwaleero ebituukiddwako byonna biteekeddwako omukono bagenda boogerayo ku level eya waggulu ku mutendera oguddako waggulu oguligendamu bakomanda ab'eggye ery'oku ttaka, the commanders of land forces aba enjuyi zombi nabo bagenda kubitunulamu babikubaganyeko ebirowoozo ate kyeyongereyo ku bakomanda abaduumira amagye g'ensi zombi. Ebyo binakkiriziganyako nga babityako omukono nga kitegeeza nti ebyo ebiragiro bye tugenda okukolerako ebipya ng'oggyeko biri ebirala bitubadde tukolerako. General Bruno Mandef abadde wano ne General Nyembo Abdallah okuva mu Armed Forces of the Congolese Army ate ku ludda olwa UPDF Major General Richard Otto n'ateekako omukono. Commander Mombasa. That was when our pass had said they could come and receive them. Okay. Actuellement, nous étions en train de mener les opérations du côté mauvais où il y avait des leaders EDF dont chaque
get back. Safari, we leave.